wengi tunapenda kuwa manabii wa watu wengine. Tutumwe, tupeleke unabii, tukahubiri, mpaka watu waseme kweli huyo ni prophet kweli kweli. Bwana asifiwe. Umewahi fikiria kuhusu wewe mwenyewe unaweza kuwa nabii wako wewe mwenyewe? Uwe nabii wako wewe mwenyewe. Mungu akikutuma, kile anachopenda sana sana ni kile pia anakuambia unasikia. Unaweza ukapokea maono yako wewe